حالا که خدا خواهد درس رو آغاز کردیم. اینک درسی نوبتی درباره کار با چی متا تریدر 4. اینک برادر شما سوالهای خود رو دید، من به سوالها چی جواب میدم. درسی گذشته درباره چی بود؟ درباره تایم فریم. درس گذشته همین درباره سخیما امو کدام وقت پاس میشه کدام وقت بعد میشه. ایدنتیکاتور همون تایم فریم گفته گذاشتم میده. تایم فریم شناس کنم میده. امی یک امی 5 امی 15 امی یک ساعت مثلا باید امو 1 مینوت همین از یک مای سویچه تا این سویچه گذاشتنی چگونه خواهم بگذارد 1 مینوت بگذارد. امی 15 مونینگا هر یک سویچه چگونه نشون میده 15 مینوت نشون میده. امی 3 نیم ساعت اش یک ساعت اش 4 ساعت یک روز. وقتی نمی آخران روز بینیم همین 14 همی وای همین کرسی خاص اوسته این وایده تیلو خاص نسبتی اوسته این میفهمد که این تیلو یا روزی بینیم که روزی 14 چیز روز است از تا بیگونه بالان یعنی افزایش روز است زده میده. یا کافئین مانسش چیه؟ حتی برای چی؟ بسیار اینوسترها هستن، تریدرها هستن که دلگس روشنی پلان کار میکنن. پولی پختگیشون در دوام ماه‌ها سالها میستنده. حتی سالهای 2017 خریده باشن یا اکتیو ما فرض کنیم بیت کوین خریده باشن یا مثلا منیم تیما خریده باشن در دوام سالها پولشون میستاد افزایش می‌یابد. یا دلگس روشنی پلان میکنن. نکو بسیارتر تریدرهای روزانه نمیچاکو بسیارتر تریدر نمیگیره. اگر که همین یک ساعته و 84 و یک روزه استفاده می‌کنم. همین ساعت استفاده می‌کنم. خیلی ریت کی این یک و این 5 نوع ماها استفاده می‌کنم. بیناری اپسیونی ایکو هم استفاده می‌کنم. مثلا تریدر وای اونها یاد می‌گرفتگی و این فورکس رو 84 و یک استفاده می‌کنم. همین خیلی بعد در اینجا تمام نمود اکسی‌ها را خریده میشه نه؟ اینجا نیروها خریده میشه برای خریدن اینجا دبا میکنن دکار. لیکن این باینده این روبوپلس کمپانیانده برای اکسی‌ها خریدن در دیگر برنامه خودش هست. ایر تریدر همون ایر تریدر هم دست اکسی‌ها هست. اکسی‌ها تا این دنیا هست. متا تریدر هم فقط این نسبتی اسعارها هست. تیلو هست بیت کوین هست. اکسیو دیگه جمله دیگه بیت کوین هم هست. من بیت کوین انا کنم من این خاص کردیم ما یک اکتیو اینجا به دوام میکردی چه خیلی بینی انا خاص کردیم اوسته نسبتی یاپونسکی یه نه این موندو بود اصلا دیگه چیزی گیریم اوسته یاپونسکی یه نه ما های کنم اینجا خاص کردیم موندو یکم اکتیو اینجا به در کار کنیم آنسر ریسکی $. فرض کنید آنسر ریسکی $. نسبتی $. همین میگیرم مونده نیستم نیست من اینجا نیست. منو ببینید دستی راستی موشه زیر میکنیم برام اکنون گرافیک زیر کنیم جیم بیاد. خب من اومد ببین این طرف فایل میشه. یا اینکه گیرون پاتوی با میشه مشکلی. که مشکلی گیرون پاتوی میشه. شما هم تریدر چرا باید نمیدین مثلا کورس والیوتا که پیک کار کردم مثلا خوبتر است یا اکسیای شرکت ها کدی؟ کسانی که اینجا ناو یاد گرفتن کسبی تریدر ناو یاد گرفتن با هم مثلا دیدم که کورس که یاد گرفتن اول چون که اکسیو ها ابلیکاسیو این دلگس روشنی پلان مثلا ایناست و اکسیو ابلیکاسیو که در روزانه ساعت که کار کردن دشوار است. وقتی اکسیو ابلیکاسیو بسیار ماهانه که کار کنن ماه سال به میخرن مثلا یک ماه اکسی خریدگاه یک افکت چه میبینید بعد یک ماه میخواد یک روزم خرید اکسی چی پایده بود نمیتونه ولی سوس بازی میکنه کورسش یعنی کو ولاتیلنسش کم ده اکسیو ابلیکاسیو ولاتیلنسش کم در دوام روز دوش مخ خرید تا بگونی پایدهش نمیشه چی پایده نه برای
аксию облигация ҳам барои одамоне ки пулшон бисёр аст, миллион пул доранд, якчанд ҳазор аксия мехӯранд, дар давоми моҳ нигоҳ карда меистанд. Ахири моҳ як фоидаи нормалӣ ба даст мебаранд. Ҳамин касоне ки мисол пули бисёро сарф кардан дилошон намекард, пули якта кори сарф кардан, шумо дараб рисковат кард пули бисёр сарф кардан дилтон намекард. Аввал бари месанҷед бо пули кам, аз килим $100, $200 ки месанҷед, баъд тараққӣ мекунед. Барои ҳамин ҳам маслиҳат медиҳам касоне ки метатрейдери нав ёд гирисанд, ваҳо бояд аввал дониши худро ҳамин нисбати асъорҳо фаҳманд. Чунки асъорона волатилность бисёр, яъне волатилность бисёраш ҳамин ки дар давоми як рӯзам бисёр нарх чӣ мекунад? Бозӣ мекунад. Фарз кунед мана евро USD ҳам, фарз кунед як соате гӯед, инро бинед. Дар давоми 24 соат чӣ қадар нарх бозӣ кардаги? Дидам мана. Евро ҷона чӣ қадар бозӣ кардаги? Бобалан шуд бошад. Дар давоми як рӯз ана чӣ қадар нормали кор кардан мумкин. Бисёр кам. Барои ҳамин касоне ки дар ёд мегиранд, аввал барои омӯзиши ҳамин метатрейдер чор бояд нисбати асъорҳоро ёд гиранд. Нисбати бисёр вақт ман маслиҳат медиҳам ки нисбати асъори евро USD ёд гиранд, евро доллар ёд гиранд, фунт стерлинг ёд гиранд. Сони USD нисбати доллар нисбати рубли Россия ёд гиранд, ҳамин ки ҳамин ҳар се ҳамин чиза ман рекомендасия мекунам. Сони бо метавонанд анинҷоҳо истифода баранд. Айна волатилносташ бисёр. Доллар нисбати японски йена. Сони хам метавонанд биткоин ҳамон шавқора. Биткоин ҳозир ако мақсад масъалаш камтар вазнин. То моҳи навбе сал мадошо мегирзад. Ман наметавонам хар рекомендасия. Чунки аввал кори сар карда вақти зиён буд вақташо мумкин. Сони тилло ҳам нормале. Тилло ҳам нисбати хав эсте тилло ҳам кор кардан нормале волатилность шад. Лекин мис навёдгириҳо ман сета чиза мекунам. Сета актив. Яъне сета котировка. Евро доллар, фунт стерлинг доллар ва доллар нисбати рубли Россия. Ин се чиз ки ёд гиранд, иншоалло донишашонро сайқал диҳанд, сони бо дигар чизҳоро омӯхта гиранд, сони аксия облигасия гузаран мешавад. Шер ки ман дар савол дидам. баъд бисёр савол мешавад ки масалан бисёр фикр мекунад ки барои ҳамин маблағгузорӣ $1000, $5000, $6000, $20000 маблағ лозим аст. шумо ба ин ақида чӣ гуфтанӣ ҳастед? аз чанд доллар сар кардан мумкин? масалан нав ёдгире ки мақсад на он қадар пули калон дорад, маблағи калон дорад. фаҳмидам, саволи шуморо фаҳмидам. дар бораи ин бисёри шогирдои ман савол медиҳанд, ҳамин чизо ин савол бисёр ба миён меояд. аз як ҷиҳат 50% гапҳои ваҳо дуруст аст. Барои чӣ? барои он ки шумо агар ягон аксияро хариданӣ шавед, барои мисол аксияи компания, албатта пули калон лозим. барои вая фоидаашро нигоҳ карда шудан бисёр $1000 камаш ё $10000, $20000 лозим ки шумо аксия якчанд ҳазорта аксия намудо харид ё ETF-ро хариду дар давоми як моҳ фоида истеду фоидаашро ба даст биёред. аз як ҷиҳат ҳамин пули калон лозим. лекин ман ба он гӯям ки касоне ки навёдгиранд на он қадар пули калон лозим нест. метавонанд ҳамин $100 гирифта ҳамин қурби асъор ки кор карда бинӯяд дар давоми рӯз фоидаи худро ба даст оварда метавонанд. $100 кифоят барои оғоз кардаи чӣ? ҳамин маблағгузорӣ. ҳамин мерасад $20-50 ки ҳам мерасад. лекин аз ҳама варианти беҳтарин ҳамин $100 аст. $100 оғоз кунанд, метавонанд дар давоми як рӯз $20, $30 кор кунанд. бинӯяд осон аст. мисол инҷанда мисол ҳамин мисол баъзе тек профит амалҳои тек профит ман дар мисол дар дарсҳои гузашта ё ҳозир мегузарам. стоп лосс аст ки вай зиёнкунии одаме аз чӣ нигоҳ медорад. ин тек стоп лосс зиёнкашии одаме нигоҳ медорад. барои худатон шумо зиёнатонро муайян карда инҷо мегузоред, фоидатонро ҳам муайян карда мегузоред. сони шумо аз зиёнкашии чӣ худатонро нигоҳ медоред. аммо барои ман касоне ки нав ёдгир ҳастанд $1000 лозим нест, $100 кифоят барои чӣ ёд гирифтан. шумо як чизро омӯзед дараб пули калон сарф намекунед. ҳамаи бизнес аввал меомӯзанд, камтар месанҷанд, аввал объёми кам мисол кор мекунанд, баъд тараққӣ дод бонишад. ин трейдери ҳам мумкин аст. ягон вақт ягон кас сразу миллион чиз намекунад, миллион маблағгузорӣ намекунад. месанҷанд ва чизро эффекташро мебинанд ки ҳақиқат кокир метавонам бинӣ.
و مبلغی کلانی میگذارم. اما ریکمنداسی ما همین که با بوستی همین اسعارها کار کنن در میتونه چهار از $100 سال کنن کیفایت است. و نظرم آدمایی که همین جو کمال هستن کلان $100 دارم داره ابرات. درست. هیچ کی نباید مقطع کننده من نظرم روزی $100 هست که اگه اون چیز آیفون اگه تلفن بخره همون پولی تلفن پولش همین میتونه درست. در دوام یک ماه ممکن دو تا سه تا آیفون پولش چون کنه باشه کار میکنه. ما داری بچه‌هاش کول میکنیم کول کنه هیچ نی برای مکتب بچه‌ها بهترین میشه. فقط سینا کول تجربه کنه کول کنه مثلا در خارج کار میکنه که عکسی همون مثلا آیفون همین اپل ریشه خریدنی باشن مثلا در خارج چیکار میکنن همون میروه عکسش میخرن عکسی همون شرکتی میخرن که وای فایده بسیارتر به دست بیارن همون اساس که در ما بچه ها این خیلی نیستن همون جمع میکنن همون آیفون خودش خرن دیدید عکسی آیفون خریدن را کوکی و عکسی آیفون شما بود پلی ببره بعد یک ما دو ماه آیفون پلی آیفون ریشه خرید عکسش خودش نخرید و عکسش خرید همون سهم‌گذار باشه دیگه وای مبلغ چقدر که زیاد شد همون سهمت هم در همون شرکت زیاد میشه مثلا این مثلا همین دانشی سرمایه گذاری حوزه در روسیه من کم است بسیاری آدم گمان میکنن که این سرمایه گذاری اگر خیلی فریب و نایرنگ است درست فقط حوزه در دولت‌های اروپا و آمریکا این چیز ترقی دیگه خیلی ترقی دیگه البته همین مکتب خانش هم میدونن که این سرمایه گذاری یک نموده چی راهی بایگری است اونجا دانشجوهاشون هم درجه به ترقی دیگه یکی مثال تاجیکستان دولت اسنگ این چیز به خودی یک چیزی باید دروغ باید فکر میکنم در اصل این چیز همین دانش اقتصادی نسبتی سرمایه‌گذاری پیدا کرده اون چی که زمانه ترقی کرد کامپیوتر برو دیگه نوت برو پروگرام برنامه‌های آموزشی از همین فایده خود رو به دست آوریم اینکه دیگه کسا میتونه ما هم یاد گیریم جوانای همین یاد تیم همین کار تربیت تیم همین رو به یاد گیرن سب زندگی یاون همین بینه خلای است که خانه میشینید نوتبوک در کار مثلا اینترنت در کار تمام کمتر مبلغ در کار میدونید روز کار میکنید روز دراز یوتیوب تماشا کنید نمیشینید روز دراز یوتیوب تماشا کنید زیون گیگابایت میکنید زیون روز وقت میرواد بی فایده چه رازی نکردن همین چیز آموزش ناز نه چون این فری بین درست دما بهترین میشه من آموختن نکرد با جوانو یاد نکرد یک زاد آموزم ترقی کنن در زمانه خود رو به دست آورن خود رو به هر خیل کانال خوی وای رزولوشن که وقت نگذارن چون که وقت غنیمت است هر یک وقت این گفتگو که برین چند دینگی است وقتی حیات خود رو با آموزش که برنامه ساخت کنن آینده صبح زندگی افته میتونه قبول همین چیز بینیت چی است عادی است حاضر ذهنای جوانان تیز از این چیزا فهمیدنشون تیز است یک دو درس آموزن این طرفش به آموخته میبرم خب اکنون مثال عادی 50 یا $100 مثلا تست سویچ خریدن یک بار اگر نشان میدادید بهترین میشد وای خریدنش پروگرام آدمی اینه در سال آینده دیده میبریم چون که من اوزی همون بایم اوزی لوگون پرولو زده درام دارم دکار اوزی امکانیت هم نیست در درسای این آینده این مسئله دیده میبریم چه از کارت الکترونی تشریح سیمات کردن کو چه وارد کردن کو به شوت همین میته ترید بعد از اون چه ویبوت کردن کو همش یاد میتونم در درسای آینده دیده میبریم اوزی من امکانیت ندارم چون که لوگین پرولو هولمان دستوپی نیست برای لوگین پرولو درام ده زپسکات کردن کو برای همین در درسای آینده دیده میبریم حضور شما درباره مثلا گرافیک یا سوالتون میشه درباره ایندیکاتور درباره چه سوالتون میشه درباره همین گذره چه وارد کردن و چه داخل کردن مبلغ رو در درس‌های آینده دیده میبره هنگام مثلا دوام یک ساعته گرفتیم مثلا خب یکم مثلا
Yevroya به دلار مثلا یک لیشه بینی میشه کار میشه کجام ده خریدن نکن کجام ده فروختن نکن مثلا نه فرض کردیم همین یورو دلار شما گرفتید هم مبلغ گذاشتید شاتتون پول اومد اکنون شما مقصد همین در کدام حالت خریدن نکن دوام یک ساده مثلا گیریم و همین فروختن نکن همین گذرم آها بله حاضر نشان بکن منو بینید فرض کردیم این نقطه رو دیده براییم این نقطه روزی چندم روزی 15 ساعتی 15 روزی 13 2021 همین روز رو دیده میبریم من برای شما چه پیدا کردن ایندیکاتور رو گفته بودم استخاستیک ابیوم گفته بودم در اینجا من ابیوم هست استخاستیک هست هر وقتی در سال گذشته گفته بودیم که یعنی استخاستیک وقتی که او رو بینی 20% به می آید یعنی وریاتنوستی چی هست؟ وریاتنوستی بالاشوی نرخ هست یعنی پری پرودن است یعنی فروخته شد آدمو بسیار تا چوکا فروخته شد و هم میبینیم که ابیومانده در همینجا ابیومانده بسیاری تریدر رو ابیوم رو نشون میده که بسیاری تریدر رو در رینک در اونده این بازار در اونده چوکا هستن خریدی فروش کرسیان انا کنه این استخاصی که میدیم در درس گذشته گفته بودیم که یعنی از استخاصی یعنی سرخ کتی کبود وقتی که کبود از پایان بالا به سرخ میبرد وریاتنوسی چی است؟ بلندشوی نرخ است اینو گفته بودیم ما او رو بینیم او رو بینیم 20% 30% هم ایستاده است یعنی علاقه همه فروخته شد یعنی رینکند آدمو درآمد استخاصی پایین اومده او رو بین 20-30% نشان داد او رو بین 20% نشان میدهد که همه آدمایی که رینکند که در داخل بازار شدن آنها چی کردن؟ همین یورو دلار رو فروخته شدن اونکه وقتی که فروخته شدن نرخ چی به اومد؟ اومد در حقیقت بینید نرخ چی شد بنا ریسکی در دوام یک ساعت نرخ چی شد؟ این وقتا انتظار میشه شما انتظار میشه برای چی؟ برای خریدنی همین اسعار یعنی یورو دلار خریدن میشه یعنی ما این سیگنال داد یعنی استخاصی سیگنال داده است که از پایین به بالا برادگر شما باید چه کنید؟ خرید یعنی جان انتظاری میکشید و وقتی که همین حالت رو میبینید همین سیگنال رو میبینید در وقتی همین سیگنال بریدنش در چون کنید میخرید باید چی بمیزنید؟ با بای نقطه بای رو چون کنید میزنید در اینجا چی میخرد اینجا اوردرتون چی شده میشود اکنون باز برای چی سیگنال میتید یعنی من این ابیوم کلونیش نشون میدهد که ابیوم بسیار شد اینجا آدم بسیار شد وقتی که ابیوم زود همه فروخته شد همینجا اما وقتی که همین کار یعنی ابیوم نشون داد که تمام تریدر ها یعنی عمل چوکر و دست آورد یعنی که هیچ کی اونجا خریدار نیست در شما چون کنید میخرید در حقیقت در اینجا بینیم گر چی شدگی؟ در دوام یک ساعت علاقه چی شدگی؟ بالا رفتگی همین جنده ستاپ لاس مانی ستاپ لاس تون او رو بینی پایین ترمونی تک پروفیت با او رو بینی در کاربی میمونده باره فایده خوبتون همین جنده علاقه شما یک قسمی فایده رو چی؟ بعدن میارید علاقه وقتی که پایده استادید کدام وقت فروختن نکار علاقه وقتی استادید خریدیم ها کار خریدیم علاقه اینجا باز من اینجا سیگنال نشون داده استاده است که استخاصی چی شد؟ این شد بالا میبینم برای اینجا پایان استخاصی علاقه چی شد؟ بالا پایین برادگر شما درب چی کنی بساز؟ فروشی بساز تو سیگنال داره خرید فروش ما سیگنال میده وقتی که پایون علاقه پایین شوی سر کرد کورس وریاتنوسی چی شد؟ پایین شوی شد یعنی اینجا خریدیم اینجا این نقطه رو چاپ کنیم فروختیم این پیکاش به برام نگیره باشیم نمیشنی؟ پیکا اینجا ببین این پیکاش هست من اینجا پایین خریدیم این به برام
کدوم پیک Anemi kabuta kaçko. Ha. Pikaş. Anemi Hani ne o zaman پیکاش تعیین हो लेकिन नाराज تعیین نمیشه این پیک یک نیم ساعت یک ساعت وقت زد بعد این پیک تعیین شد وقتی این پیک تعیین شد پروژه نمیشه لیکن بعد از گذشتن این موبایل تعیین ده لیکن اینجا رو بگید موبایل این پیک کلا پیدا نمیشه وقتی که این کلا پیدا شد خرید هم میشه چون که کلا پیدایشش ریاضی چی است ریاضی لیکن این سیگنال بود چیتا بخواهد وقتی که کبود از بالا سرخ میبرد چی است سیگنالی بخواهد یعنی ماشین سیگنال میبرد ولی جانا بینید از بالا کبود چوکا سرخ بود من حرکت کورس چی شدگی مردم 1 2 3 4 5 6 7 ساعت حرکت کورس چی شدگی پایان شدگی مینا سیگنالی چی است با اعتماد بخواهد است حالا که اینجا نه همه وقت همین سیگنال ها چی میتین 100% شما با گارانتی میتین که کورس چی میشه پایین میشه چون که همین سیگنال ها یگان تاش 100% نیست چون که اگر همه سیگنال ها 100% میشد تمام آدمای تریدر ها چی میشن بای میشدن milyarder. همه میلیارد بای نه تنبخل نمام چون که اگر این indikatör همه 100% باشد چه سونی همه پروکوپنر چه میشه سونی نمیشه برای همین هم لوژنی سیگنال هست نبینید من اینجا لوژنی سیگنال من ببینید برای همین شور میشه دیاگنوستیک اینجا دا پایین روی هست لیکن stop loss که تیپروک میمونید که زیان شما زیادتر نشود اینجا علاقه کورس با جای پایین روی در اینجا منه روزش ببینید همین روز چی شده گی Mesela لوژ سیگنال بود منه 14 9 2021 چی شدگی؟ کورس لوژنی سیگنال شدگی اینجا ما خواستیم بود که فروش میگود لیکن کورس گیجو رفتگی نبود بالا رفت چیزه؟ حالا بینه حالا ما اشاره میشه نه همه وقت این ولی ما توری میبید سه سیگنالی بود من اینجا دم مثلا حالتان ده دو حالتان توری اومد سی حالتان توری اومد چهارم حالتان علاقه چی شد؟ توری ناومد یعنی اگر همین 4 تا دیالگمای 100% گوییم 3 تا دیالگما توری برآمد 1 تا دیالگما چی شد خطا شد یعنی 75% استاتیک توری نشان داد 25% چی نشان داد خطا یعنی لوژنی سیگنال شد لوژنی سیگنال Hay beşleri bu. Mesela. Hani اینجا bu правильный сигнал شد نبینید من وقتی اینان لوژیسنا فریب کنیم خیلی چشم که یگان تا تریدر دنیا یگان تا میلیاردر یگان جونده 100% فایده نکرد تمامی تریدرها 70 75% 60 65% چون کنن پریبل میگیرن 100% دیالکه کننگر همین 70% پریبل میگیرن 30% زیانشون هم 70% چون کنن میپوشونن پریبل بون بروان تمامی تریدر دنیا می یگان جونی که 100% نیست 100% فقط روبوتان даже روبوتان هم 100% نیست روبوت هم حسابی همین پلوس مینوس 60% 70% پریبل کرده سویباشون پلوس میدونن اگر لوبو جون 100% با استراتژی بود تمامی تریدرها چی میشد بای میشد اگر 100% نیست مثلا ویا وقت 1 ساعت دیدیم و دوامی 2 ساعت 3 ساعت هم فروشه میشود ها ولی علاقه بینیم من اینجا بینیم اینجا نه علاقه سیگنالمو با درست شدگی گشته من وقتی که کبود استخاصی کبود از بالا از پایین بالا به سرخ زیرکا در حقیقت کورس چی شدگی کورس بالا شدگی اینجا علاقه با سیگنال با چی پراوینه برای همین هم bu شور میشویم bu شور شده با همه با وستی stop loss take profit چی میکنه زشان میکنه ها چی بود با سوالتون همه خط سیاه چیه میفهمم خط سیاه خط سیاه هم این RCI یک ایندیکاتور اینا باید گذاشتگی این همین با مناسب استخاستیک
yomon mutaxassislik. Як курса поёнравӣ ё болоравиша общий нишон медиҳад, умуман нишон медиҳад. Яъне ҳамин ваи сурх ина индикатори вайнга RCI 14. Яъне умумӣ нишон медиҳад. Яъне курса поёнравӣ ё болоравиша умумӣ ҳамин нишондоди стахастику нишондоди волюма ҳамеша мегирад. Ин ҳам як намуди индикатор. Ин истифода бурда мешавад. Буридан мешавад. Мана اینجا تا اینجا کورس چی شدگی پایین شدگی اینجا کمتر بالا رفتگی همین که اینجا общий тренд چه شدگی общий тренд بالا روی نشان دادیم общий نشان دادیم این حساب برای چی لازم این وقتی که ما دالگاس این RCI اصلا برای تریدری دالگاس روشنی تریدری که مثال روزانه یک ماه چند ماهانه سالانه بزنه کو общий тренде ба ҳам нишон медиҳад. Яъне ҳар ин RCI го бемалол мебинанд ки тренд боло бурахсос ми ҳукм кунуд хам мешинад. Моҳҳо позитсияшони моҳҳо 6 моҳ даҷи солҳо гиром мешинад. Инҷо ба он бигинад общий тренд RCI як фоид нишондоди яъне индикатори RCI як фоидаи худро чон кунад ба даст меёбад. Аку мо ба ин қадар ин лозимам нест ҳа манчани ман мондагӣ дил мекардагӣ бигзор ман мондагӣ. بعد باز یک سوال دیگه مثلا یعنی عکسیایی که مثلا شرکت های مثلا بایترین با مثل اپل، مایکروسافت، آمازون، فیسبوک، تسلا عکسیایی همین شرکت های خیلی خوبتر یا که مثلا ستارتاپ هایی که ناو نبراین مثلا ریمیکی آیتیو با акнун чӣ гӯед аксияи калон компаниро харидан мешавад лекин бенад аксияшон қимат аст вақте ин амазон бенад қимат чанд ҳазор доллар $2,000 ин тесла ҳам 600 чанд доллар анакунун чим аксияро харидани ETF фондҳоро харид беҳтар ETF ҳам арзон аст ҳам дарни ETF ба портфел сохтагӣ дар дани портфелҳои ETF чандин намудаи аксияи бақувватари дунё чандин асъори баҳо тиллоҳо биткоин ҳам дарашон вуҷуд дорад яъне як оптимальный вариант керек ки мисол ҳамин ETF далгасрочный план ба як рӯза ду рӯза набуштан дар давоми як моҳ албатта вай плюс бимирад шумо дар давоми як моҳ бе ягон хел вай фоидаи худро ба даст овардан мегиред. акнун ба компанияҳои нав ташкил шудагӣ ҳам гузошта мешавад лекин шумо барои ваҳои омӯхтанатон накор акун намедонед ки ваҳо чӣ хел компания пеш мемиранд неми ваҳои анализи иқтисодӣ кардан накор аналитикӣ мисолан агар баъзеҳо ҳамеша аналитикӣ умушон нағд ба қувват дунё дидагӣ ваҳо медонанд ки пешравии ин компанияи нав зуд ваҳо риск карда мегузоранд албатта мебуранд бисёри акун мо навёдгирҳо амин инвесторҳое ки қадим ва бо таҷриба ҳастанд ҳамоҳо нигоҳ кара ҳамоҳо часпида кори ҳамоҳо кардаги чон кунем пайравӣ мекунем кори мо такрор мекунем ба давоми ҳо мебуравем сони дар давоми 1 сол 2 сол монда барои худо монда сабаби пайравӣ кардан мисол харидну фурӯхтан як таҷриба пайдо мешавад таҷрибаи мисол ин трейдери таҷриба пайдо мешавад монда сони худо монда собственный мнение мешавад сони мо дар бораи аксияи дунё камтар маълумот пайдо мекардем сони анова мо ягон компания дида вай анализ кара таърихаша дида чизиҳо ба вай лажид кард мисол баъзе компанияҳост ки технологияи ҳозири замона ба асос гузошта дар асоси технологияи ҳозири замона тараққӣ кард мо медонем ки технологияи ҳозири замона бениҳоят чизи пешравӣ аст ва гузоштан стоит яъне анализ кунем гӯем ки риск дебам ва риск мекӣ мегузорӣ сони тараққӣ кард бурад фоидаҳоро ба даст овардан мегирад лекин варианти беҳтарин барои навёдгирҳо ҳамин ки мо пайравӣ мекунем касоне ки трейдерҳои таҷрибаноки ҳастанд мисол Уоррен Баффет Илон Маск ҳам бисёр вақт аксияҳое мехарад Уоррен Баффет мехарад бисёри миллиардерҳое ки таҷрибадор ҳастанд ҳамоҳо баҳошона дар бораи ахборотҳо ҳастанд ку интернетан ахборот аз ютуб аст наб баромда мистанд ки ваҳо портфелҳошона чӣ хел аксияҳо ки ташкил кардагӣ гуфта меистанд
ва журналистҳо дар бораи миллиардерҳо фақат бохабар ҳастанд. Мегӯянд ки Уоррен Баффет портфели худро иваз кард, аксияи дигар чизҳоро фурӯхту, ҷош бед дигар хел аксияи компаниро харид. Значит ягон намёкай. Значит ҳамин компаниҳо чизешай пешравиш ҳай гуфта ҳама бо маълумот метиҳад. Дигари инвесторро ба ҳамома таъссуб мекунанд, пайравӣ мекунанд, мехаранд. Мо ҳам ҳамин хел то он даме ки мо ёд мегирем як сармоягузориро ҳамин таҷрибаи маҳоро омӯхта, трейдерҳои таҷрибадорро омӯхта арӯи мо пайравӣ мекунем. Сон ами кор карда худомонда як собствени мнение, собствени таҷрибадор пайдо мешавад, таҷриба пайдо мешавад. Арӯи ҳамон чиқар мекунем, амал мекунем. беҳтараш ETF харид метавонам. Ман маслиҳат медиҳам ки ETF харидтон бисёри ETF фондҳо портфелашон чӣ хел кардаги диверсификатсия кардаги. Портфелҳои ETF диверсификатсия ҳамин чиз ки яъне дарни портфел 5 6 та 10 та 20 та аксияҳо харида пахтаги Mix кардаги ҳисоб микс кардаги то'g'ri mix кардаги. Фарз кардем адани портфеланда 20 та аксияш бошад, фарз кардем 7 та 6 таш минус бубурад. Lekin 13 ta choka plus bubrak. 13 ta digash ҳамин 7 ta minus bubrakdagi меших зиёниш хӯрда, серано чон кунад бо плюс бо 7 дига вали монада 6 дига бо плюс анку да маҳи дига ба 7 дигаш плюс мун бура буду ина зиён бубурад бо плюс бубурам дигиш бо зиён инчи пешонда бо чон кунад бо плюс мемира. Яъне чӣ хел ETF ҳам хел программистои бо хел донишманди зур сохта ки чизи тайёр вложить мекунед, фоида хурда мегиред. Портфелҳо диверсификатсия. Масалан, ана чиқадар маблағ барои ин дар кор барои старт? Барои старт барои ETF маблағи зиёд лозим нест. Баъзе ETF ҳастанд ки $2, $3 нарх доранд. $1000 шумо як 50 та 100 та 200 та 300 та вай харида метавонед ки барои ETF ҳамин $1000 $500 кифоя аст. $100 уже кирои хел вложить куни долгосрочными намедорад. $100 рӯши ҳамин диневной трейдинги машғул мешед. $1000 краткосрочный, минимум $500 барои долгосрочный. Ана. Барои краткосрочный, долгосрочный ақаллан $500 $1000 вложить кунед ки як шумо фоидаи як бинед, як кирои вложить кунед, бинед ақаллан $1000 $500 лозим. Краткосрочный диневной трейдинг $100 кифоя аст. Амо. Ҳамин хел сухан хел гап бояд кор кунем, ёд гирем. Барои як дониши иқтисодӣ бисёр мустаҳкам барои ҳамин трейдер лозим аст ё метавонанд одамони оддӣ ҳам дар ин кор кунанд? Барои ин ягон хел дониши маълумоти олӣ лозим нест. خو این کار رو مثال موسیقی هم میتوند عادی مکتب خونم میتوند از سرید آدم هم میتوند این به اگه خیلی دانشی بدبایی منم پیش همین خیلی گوه میکردم من وقتی که همین بروکرها رو در تلویزیون ها میدیدم دستاشون که پیش همین خیلی دوستی اشاره کرده اکسیو رو میتادم من گوه میکردم که اوه برای نیمت موزگی بخوانده که دانشی همین ویشی آلیس تپنی گاورسکی یونیورسیت هم کرده خیلی فکر میکردم لیکن این خیلی نیست این چیز همین خیلی چیز است که این تجربه است یعنی ҳамин донистан кифоя аст. Чӣ донистан? Шумо ҳамин трейдинг маиша меомӯзед, метатрейдер чоро графикаро меомӯзед, мисол таймерҳоро меомӯзед, таймфреймҳоро меомӯзед, ҳамашро меомӯзед, ина омӯхтана задар. Инку ин технически план аст. Анку барои дониши иқтисодӣ пайдо кардан, шумо ҳар рӯз аз телевизионҳо, аз YouTube, хо аз дигар сомонаҳо, сайтҳо шумо ҳамин хел омӯхта мегардед. компания тараққиёт шуд. Бисёрра унҷо мегӯям фалон компания фалон қадар тараққӣ кард, яъне филиалҳошо кушод, фарз кардем компанияи iPhone як филиали худро дар Хитой кушоду, унҷо сиеш иқтисодош баиша бисёр кард, производствош бисёр кард, аз ҳисоби меҳнати кори дар Хитой арзон будан, унҷо производствош ҳамҷо кушод ки себестоимости iPhone арзон гартаста инҷа кушод. Гуфтам хел хабарҳое метиҳад. Ё дар бораи биткоин ҳар хел хабарҳо ҳаст. Мен хел фарз кардем каналҳои манин вай РБК
investing.com сайтҳо ҳаст, онҷа хабарҳои иқтисодӣ ҳамаи гӯш кара хонда гардида ҳар рӯз як намуд, ду намуд, се намуд, чор намуд мисол ахборҳои иқтисодӣ гӯш мегирда, шумо аллакай дар давоми як моҳ шумо як дониши иқтисодӣ пайдо мешад. Не вобаста аз шумо мисол кадом мактаби хондед, ду ки хондед, се ки хондед, вай вобаста нест. шумо ҳамаи гӯш кара асаби гӯш кардана ҳар рӯз гӯш кардана шумо аллакай як анализ пайдо мешад, чунки унҷанда фикрҳои одамои экономистҳо ҳастанд, унҷанда политикҳо ҳастанд, фикрҳои вай гӯш мед автоматики фикрҳои шумо ки бомона мешад, ҳамо политико, ҳамо экономистҳо бо фикрҳои ҳамо гӯш кара гардида, фикрҳои шумо аллакай фикрҳои ҳамо шумо бо чон кунад мегузарад. ва гуфте ку агар хоҳӣ ки доно бош, ҳамроҳи одамое ки бош, ҳамроҳи одамои доно бош. яъне ҳамроҳи одамои доно ме ки ҳозир бисёр чиза омӯхтан бениҳоят осон аст. интернет тамоми информатсия аст. пеш барои як чиз омӯхтан китобҳоро мекофтем, библиотека мерафтем, китобхона рафта тир мекунем. ҳозир чи? ҳозир информатсия дар интернет ҳамто доред занид, гугл бизанед, меомӯзед. ҳар рӯзи дароз мин компания Amazon чи кор кард, биткоин курсаш чистош, чуб пафсос, минени якта трейдер, минени вай трейдер, амои гӯш мекунем. Рахмат. Шуда? Шуд қайд кардам. Шуд. Ана, давоми дарсмон чӣ буд? Омадем. Дар ҷо омадем, барои он ки дониши худро сайқал диҳем, мо бояд ахборотҳои дунё. фарз кардем барномаи экономӣ кадом телевизион кадом каналшанда мегуфтанд? евро чӣ буд? Илё? Евроньюз буд. Евроньюз тамошо мекунем. Евроньюз бад вай каналҳои вай ҳастанд. дар телеграм бисёр каналҳои масалан ҳамон инвесторҳо ҳастанд ба монанди стори бо инкредит бисёр каналҳои вай телеграм ҳастанд. масалан вақте ки ҳамон вай медароянд сайти телеграм медароянд, ҳамон тематикаи инвесторро мезанад, ҳамон каналҳо рӯйхаташо мебурад, чанд инвестор ҳаст, киҳо ҳастанд, масалан ҳар якташ нишон медиҳад ки чиро харид, чӣ чизро фурӯхт. Мо мана рекомендация медиҳам ки ин канали хуб аст барои омӯзиши инвесторӣ, барои омӯзиши иқтисоди сармоягузорӣ. ин канал ҳам бомад дар бораи индексҳо ҳаст, дар бораи фьючерсҳо, биржи, товари, вебинари, экономический календар ҳаст. ҳама ҳамҷо ин каналам бемаҳал хуб аст. ин канал ҳар рӯз якон навигирӣ ҳаст, новости форекс, новости сиревии товари, дарои фондови рӯнок, экономика, показатели экономика. ҳар рӯз камтар айнҳо дар омада хонем ва як монда дониши чӣ пайдо мешавад? дониши иқтисодӣ пайдо мешавад. Экономический календар. баъд фундаментали анализ гуфта ки чизом ҳаст. дар бораи экономический анализ дар дарси оянда гуфта мегузарем. ҳоли дарсҳо мо бисёр шуд меравад. инҳоро бо ин фундаментали анализ дар бораи чӣ хел экономический календар ки кор кунам якор, инҳоро дар дарсҳои оянда ҳоло дида мебароем. ҳоло дарсҳоро бисёр накунем. чӣ гуфтед? бале, барои тамошобинона монда мешавад. вақте ки мо кам информатсия медиҳем ба ин тамошобино, ваоба чӣ мешавад? шавқовар мешавад. вақте ки тӯлонӣ мекунем 1 соат 2 соат муровад, ҳама душвор мешавад. беҳтараш 15 минут 20 минут 15-20 дақиқа гузарем, беҳтар аст. загрузка памяти намешавад. одами оддӣ ҳам метавонад. бале, аз ҳамин сабаб ҳам тикток ба ҷои аввал баромад. дидед онҷа дилгир нест. аксаре ки видеои кӯтоҳ муну 2 минут мебинад, тамом дилгир намешавад. манам бинобарин бояд ҳамтӣ мекунем. кам дарс мегузарем ки ҳамин одамои дидаги дилгир нешавад. кам ҳамин вайро ахборотро, информатсия омӯзана, як чизро чӣ кунад ёд гирад. ягон саволи умумӣ доред барои ҳамин дарси гузаштагӣ? мо ягон ҷумла ман ягон чиз пропускат кардам. ташаккури зиёд. ташаккури зиёд. саволҳоро фаҳмидем. чӣ саволе ки мешавад ба дарсҳои оянда нависта мемонам. ба як дафтар нависта мемонам рӯйхати саволҳоро.
مثلا در دوامی روز سوال میشود همون دفتر به مینویسم که چی سوال است درس آینده من همون سوال رو به شما پیشنهاد میکنم. خب مالی انشالله نصیب باشد همین وقت رو تشکیل کنیم نه چونکه بیگاهی درس بزنیم بسیار مونده میشوید ماینه ها مونده شدید عصبی شده هستن بیمیاد همین حالت برای شما خوب است چه همین وقت شما با معقول است. بله بهترین است. مالی خوب مالی چی تماشا بینو که نوا رو دیدن برادرایی که نوا رو دیدن چی خواهش شو درخواست ها باشن در کامنتر رو در پایان کانال نویسن ما البته با همین کامنتر یا سوال جواب البته چیز جوابی خود رو میدیم. در تماس باشید همیشه با ما باشید در کانال ابونه شوید انشاءالله در درس های آینده ما درباره پروگرام متاترید 4 خطهای گوناگون چون کنیم پخش میکنیم. حالا شاگرد در پناه خدا اگه درخواست باشد بید تشکر زیاد پناه به خدا. خوب سلام باشید.